Pinila so video long nani tumhana ki than ponji labangke self help group pen suri ke batangka kilongji aputhak sinani tumpanang than pechini ponikpo mate मुख्यमंत्री महिला उद्यमती अभियान लसो स्कीम अपुथाक सिनानी तुमफान पठेक पन सो वीडियो लॉन्ग नंग थान पचिनी पोनिक पो लसिनानी तुम लसन अपडेट किलोंग वेरजे फान लसो यूट्यूब चैनल लबंके नानी तुम सब्सक्राइब इकोन लपन लेटेस्ट अपडेट नानी तुम किलोंग वेरजे फान बेलाजन द थेगलोंगी होदाक्सता में नानी तुम बेरपन एक देर नॉन तंग नॉन पठेक पेन la self help group batum suri ke batangka kilongji la so update aputhak lang polonang lapen chethan polonang kidam tang usta meni linang litu mafan Assam Mukhyamantri Mahila Udyamita scheme tu la so aputhak nali tumhanang than pechini poniklo kladak mate detail salam nali tumjong si chin nilang pulte dampen nali tum lang damigo nili YouTube channel long dampen nali tum thek dam long exit lapen short form dan pupon pon MMUA puta pupon pon mate Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan Assam pusta meda pupon pon lapen kedam tang la Assam long 33 Assam long 33 district anta la so scheme bang ke le laplo lapen Karbi Anglong pupelo West Karbi Anglong pelo kadu kavi tum stamina so form bang ke dak ki jogdon bang pena andu iglo lapela so form jogdet pena feedback chiklo jon nilo stamina an alangli tum stamina thang update long le lase non puthot dak update kimi kiwang do so update kimi puthang nili nani tum panang than pechini ponik po lapen nani tum la scheme men bang dak thek polong exam penta nili pu iglo Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan lo lapen la so scheme ke launch pon la bangke government of Assam hin pensi launch pon iglo lapen benefit ke long ji la bangke kiching si suri ke batangka long pon ikpo lapen that bank hin pesta me loan la son long pon ikpo lapen subsidy jo adha bang tunang po adha bang tunang ne la son ta dopon po lapen beneficiary la bangke non kiching ko bang self help group det takali la Amrit Briksha Andolan longjong si kumane thengpia rong ki thengpia klim ki dun alangli tum stame self help group kalipin stame alangli tum stame la kicheng si la solli banga alangli tum che andon long posi Assam government hin pe stame ke dam tang ho stame pu pon iglo lapen budget la bangke dak 3900 crore budget sidak Assam government hin pendak simar pon iglo lapen la soali la bangke self help group mon madule longon la so surike batangka pen so tangka long lok pen alang litum la so form ka fill up bahut copy pen siki hang dun ma la so asai bang alang litum claim ignang po jong si dokan pen jong siki hang dun pulte dokan alang litum peklang nang po la pen long hong kapang reng la pen la son tak si bi chai nong kapang reng do lang dak alang litum ala form ka fill up mate ki jog dun ho si chini ikpo je copy pilong siki jog dun ma la pen la son tak si jog det benefit alang ni tum labang ke maduta update bang long le pinang la pen chini ni pinang je mantu sila so tangka bang ki jangjima la pen ko ansi ka je thabjima la so puthak alang ni tum stame chini nela la pen puthom non update kimi ki bang labang ke nang li tum mobile long message nang le ni la so message ban li tum phan na peklang ponik po lapen ki jogdun tum anabang thi along stame hadak number ki pidun mobile number long stame la son SMS bang nang le exin ali tum thek long ji la so SMS nang le lag bang ke dak MMUAAS ahin pe sidak nang pile poniklo lapen ko ana por si la so SMS nang kele mala bang tanang li tum along apor bang difference exi lapen nali tum screen along thek pon long exi copy son sidak ke tok pon mala bang ke your MMUA mate Mukhyamantri Mahila Udyamati Abhijan form has been submitted successfully with reference number nalitum screen along dan nalitum number thek ponlong ikpol pen future verification ASRLMS la sila so SMS ke li anabang phia tum labang ke tangka alang litum bang long don ikpol pen long da prang po tangka bang ke
la non la election result la completed benefit la so update bang hai puthot dak pi pon tu ikpo mate long pon ikpo je afrang ko son si ki claim nang langma la pen command tu arni sitangka ki jangjima la so update ta la election result that se nalitum bang aju long pon ikpo mate la so update bang long pon ikpo la penalitum jong si form jogdun polote nalitum amob oda ki pidun mobile number lang la so sms nang le manang le manalitum la so video comment along nalitum piegon jani lilong nang le pusitame la pen la so form direct la so form jogdun po office ta jong si sms jong si kipidun mobile number nang le pulta alang le tumbangke la so le bangke long don delo mate la so scheme bangke alang litum long don delo la se nalitum batai si mobile long nalitum check igon nalitum inbox along nang lema la so sms abang nalitum check ra la so video comment along nalitum comment tok igon la pen la son lo la pen update jong si kapre update jong si do thulang pulte nili nalitum hanang wan pitu ikpo la pen tangka komantu si ki jangjima la pen copy process si claim nang langma la so puthak bangke nili nalitum han la so youtube channel on wan pida prang pol la pen non bangke la so SMS nang kali la bangke nalitum a form la bangke successfully verify alo mate submit ik alo pusi la so SMS bangke nang pili ik cholo la pen nalitum dag reference ID mate acknowledgement and numbers tamen nalitum dag chethek long ik pol la pen nalitum long ik pol la pen la so SMS ba nalitum delete ik edeno athema dag reference number do so number ba important hoji mo afrang future use mate nang hang data thek la si nalitum screenshots tamen nalitum en igdenon kalipulte nalitum mobile pens tamek photo click ikra bi kogo jolala la pen so video nalitum kan ma share on share ego kar biang long ras tame palang iktang la pen pechinik na si pini la so video long na ke than ponji la bangkela ancholo la si domi thakme kadu kawe karbitis 2.0 youtube channel long kelang ara to ana pans tame le pen kardom to change your